think I'll just let you slip away? Kurino. Yeah. Why did you betray me? Kuchwangambani. Why couldn't you just take the fucking gold? Kuki udafata zahabu ngo ugende? Orders to pay my crew. Zahabu zari zo kwishyura abakozi banjye cyangwa se crew yanjye. I came for. Ariko njye cyanzanye cyanyacyo. Is the bounty on your head? Nico bagushyize ku mutwe bazishyura umuntu uzazana umutwe wawe ni igiki? Mugore ahita ashumika. Bebe. Usubire inyuma we. Usubire inyuma. Mugore itamanukamo hano. Yari ateze za zahabu na zahabu zazizi. Ni igisasu. Mugore ayisamanuka. Do mu miferege. Ahita acaho. Asize abaturikije. Yeah. Listen to this. Vakano. T.H. was a dockhand. T.H. yakoraga mu bwato. Bahurira hano Cayman Black. In hiding after stealing the gold. Mu bwisho yari arimo amaze kwiba zahabu. Getting her way free from Connor's fleet. Yaravuye mu bwato bwa Connor. Cyose arabireba. Bana bari gusoma amateka ya mama wabo mu gitabo. Yarasanzwe. August 12. Tariki 12 z'ukwezi kwa munani. Stony Island is a paradise. Yageze ku karwa gatonya kamubera nka paradise ariko kakanariho. Akimara kuva mu mabandi. I am finally free. Byibura mbayeho nishyira nkizana. Here, I shall forge hano ngiye kuhatangira ubuzima bushya. a new purpose. Nkagirira intego nshya. A name to Ursel. Yahinduye izina rye yitwa Ersel. Yitwaga Nemberesi. Can you read that? Izina wabasha kurisomara? Ya.